Uyakwazi Thembeka. Mina ke ndinguNomutile, una wamakhelwane wakho intombi lapha endlini. Ndunina wakhe ndifike izolo impundu semuncu ukudinwa. Ukude ebhayi. Ntombazana nifike nidlale na kwelibhandi nibonile. Intombi yami ngoku ihlalisa imoto endlini into ndifike ndayibona ndayiqaphela njani into ukuhlalisa imoto endlini. Kanti ke mna ngizovula ibhizinisi yomqombothi apha. Asuke sihlale amathuba bethunana sisaphila emhlabeni. Mina ngisaphilile emakhaya umande ebhayi ngihlala apha ebhayi ngivula ibhizinisi yomqombothi. Amadoda azongena pha kulanto athi igaraji. Akho amadoda ohlala asohlala imoto endlini apha. Amadoda lapha azoshabona ba kwenziwa kanjani. Into zawaXhosa ndizoba nemali ndizoba nedemand lento nithi demand ina isilungu. Bakanti nifike indlela kwelibhayi ndiniqaphela kuba kaloku kube lebhayi ngiyadla lento kuba uhlalisa imoto mina ngazokuhlalisa imoto endlini. Yindlu kaloku le imoto ngihlala pha phandle sifaka amadoda pha igaraji. Umqombothi ngizokwetha umqombothi ngenza imali endengoni bayithumela unyana nami lo semakhaya ngibhukuthi ndibana ndimnyama senti ngumuntu namba makenza into zakhe kuba safunda lokho isikolo kasiyeka. Hayi bantwana ndilincamile. Kanti nifike nezokubhanqa bebhayi ndilincamile. Imali ikhona apha. Nina bayifike ngithambe zothengisa umqombothi ke nanolintsi bazosho bayokusela ingudu abafana. Bose umqombothi lo wasemakhaya abaqhile emakhaya ngizoba nedemand intana ndini. Lento ngishayibuye. Ayibona nje ndisho.